Cukuru wa muthingi wa Gakindoriri arutwo a kirathi kia junior secondary niko marathoma na ikundi cia arutwo airi kuthi thatu mathomo ma science kuvitukira indo iria matethetwo nacio cia laboratory cia kuthamithwa ni ruvonge rwa mathomo na kigina gia CDF ya Manyata. Arutwo a thukuru wa St Michael tauni ya Embu nao makamukira na uvuthu mwingi mathomo ma science kuvitukira utethi wa laboratory icio unduri uria mwarimu munene Rose Wamai arauga utingiavitukikire matuko mavitukite. Tumesaidika na tumeshukuru kwa sababu hatukuwa na mobile laboratory. Tulikuwa na our own makeshift laboratory that never had most of the chemicals, that never had most of the laboratory apparatus that we have at this time. And I would say on behalf of these learners, we have benefited so much. Wamai akauga kugia laboratory icio ni uravarutwa musingi murumu aria makathura gutuika mandagitari mainjinia na ataramu aria engi ni tondu marathoma na gwika. Kila mwanafunzi anaye nafasi ya kutumia apparatus kwa nafasi yake, na kwa sababu wanafunzi ni wengi tutaweza kupunguza muda wa mwalimu kufunza katika somo la sayansi. Nake mwarimu munene wa thukuru wa Gakindoriri animukiria kauga utethio ucio ni wa bata munene muno gwikugacithia maumirira mega maigiranio kwi arutwa ni tondu maina indo iria ciendekanaga cia kuthoma. Hizi apparatus zitawasaidia sana wakuwe na mazoezi ya kufanya practicals. Ninaamini ya kwamba katika silabasi ambayo serikali imetupatia wataweza kupitia katika sehemu zote bila wasiwasi wowote. Aciari no makauga laboratory icio ni irareta wiganarire ku mathomori makira kwi mathukuru maturari kuona mengi matikorwa na indo cia kwigana cia kuthoma, na aciari ni magaga venyo wa mbeca wa kurugamirira ngarama icio cia mathomo. Tugacokia ngatho ni tondu ciana cietu iria tweterete igika kigeranio kia KJSEA ni maravaririwa wega ni arimu ni tondu indo iria ciothe ciendekaga ni twavotire kuvewa. Tugitera puteno kuvitukira gutethwa ni turauga ni wega nundu tutirae na vinya na rutu ya vinya. Ciana ni ku improve kana ni gwika wega makiria. Mavinda mengi cukuru cia day school ira indiganiru titoya riganiru mivango ya improvement kana maundu maria marathi na mbere. Mbunge wa Manyata Gitonga Mukunji akauga mwigana wa milioni 15 ni itumikite tabarira riyo na muoroto wa gutigirira mathukuru monthe gicigo giki ni magia na indo cia kuthoma na ukinyaniru ta arutwo wa mathukuru makukoma. Tumekusanyika hapa Kairori kuanzisha another program ya kuhakikisha shule zetu za day secondary school kila shule imepata computer laboratory, ndio watoto wetu waanze kujifunza maneno ya computers mapema. Muvangori wake wa mathomo bila stress akathithoria mathukuru monthe ma GSS ni magwakirwa laboratory cia computer niguo kunora arutwa magena ugi wa computer uria ni wabata matuku rima umuthi, ili mtoto akishatoka pale already kwa akili yake anajua computer inafanya kazi aje, na tuweze kualign hiyo mpango na ile kazi watu wanafanya online ndio waweze kuinteract na hizo computers. Vanduri Vakameme TV nigicigo ri mbunge kia Manyata kaunti ya Embu ni Beta Dennis Fundi.